Mama wa kwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell also for more news. But never to us. It was SKB TV. Wow. And now I saw for a Christopher and who's the Kenyan and you do your politicians so. And then Owusu Bempah better now such an anado anyhow. I'm meaning cancer in the name of software. Internet on fire as software for another president. A mind penny for and yes she because you the two media burial asha once I say do not touch my anointing. Sanko sia word no. I mean nim say mo de ye no de nyame ngosra eni yeso de aminim. Oda oso daye. Oda wansi a oso daye no nyame ngosra e wo oso wate. E ma obi ndisivu. Ene Owusu Bempah tie ya kakache na nado na odi wunya platform 2 minutes bia na nado na odi about odi ya twapia on wunya any ways and means bia 2 minutes ya na nado ana odi ya twapia anyesa na nado ana wunya ways and means bia odi ya hanam e ma wo se anyesa se wanya isa edamno ho na overtown mu say it's alleged say Gabriel da kone finance minister ena e control mano ya me fa boni ncho ya me tua oka say the oyumate why do you so na do be say because of say also bompa ye man na sa na say the oka say so ye na oka saa na gi adifu e Bible mu e bompa ye ma obi ana o so obi hu nkomo a o mo tetere no a saa no mo tetere no a Bible mu fan ana Nyankopon bo force ma obi ana o hwe odifu bi se won ko hwe obi nkom on ko kan se bi won hwe obi a eye ne kadan e ma ebeda no so se obeda wase wie kura na eye kadan se de o beka bia no enka oni so wa bodam enka eye wa gen se ono wo ana ono na ese nka oye akwara obese wase na de wo beka no wo de bu oman no wantienti ni nuanom na ewi oman no eye beta se ni nuanom e beka mo afa na busuafo beka se de mo de tagi agemfo beka mo afa ese wo yalefo wi because social media e ma ana otu o mpe e ma ntoko na okun nyanse bie ni uti we se na do egusu ni ho bo. You know why? I could hear where I did when now we na say no offense na nado best and finish na nado best or manager padie am man sika every month be at sika man or the buy free education nyansa wo musi say wo better say sika na man to so a change say we need do or wo do say nkane no o need do anko hwe nkrofo man pempem ka anka na kuma kra say me de me fiedre ye mo na njirima edwinya nimdie wabodam a kona kosua na saade no a wo ye no wo sori ma na gu aso dan mo no bebre ekọ free education bia omo benefit from nanado enti die na say say what dey answer wo sori ma na gu na ase na enwan na nwe no ai gu na ase no emu bebre enya mfasode e wo papa ya wo say won need do the makana no omunya mfaso de efiri so won obi e won need do no ba fa enyanka ewusia emobrofo se me from huka amomunim de wo yare anase woni so biri wo a wo do no enyanka se na hwe mobrofo se na hwe school se na wasie enyuma se na obi e ma nkrofo ye wo ye okay asofo ogana asofo no and I want to anisi na nado so sa all in the name of Jesus, all in the name of me. So for ana o mana na do hontoro
Bonnie bang, catch me. Now, what do you own? Only I don't take the palm born money, Omuakana, and you go food Jimmy Fona, Omukasache president, anyhow. Or better, you can go food. Busa say, now what to me as I'm quasi, and only can quasi some chat, a man penny for you, you. Busano. Say, Nanya common a quadrana, and a common one. Can be free UK. I was say, a maboon near to Kakoro. Enti abane emie bi enuma na omudi o man sikaro no wo no e na man e ba na dwimu se o matia sorry because onu se enu na dwuma e mre o Ghana en na se bi ebi mo adwimi a se bi o uba zesi a uba nya o madwin e chinchim ade o musika enti uba kono na o mo university enyinti na titiru a o mo bobra no mu gufu oduro na ase yare fo we no no me nkwase nuro a no obetrase na onu preach wow wonim de na ati wo adenti a wotimi tietiem e ma ne ho tim fifiri kan etina atitiru ne anintim wo mo mabobra papa bi a wo munim wo ho ano no wo mom eti kofu oduro na ase e jintitiye e jimpalbo all in the name of Jesus nti enne enyansafo na da na jimifo all in the name of Jesus in Tiene. Ye man and yansa phone na the Jimmy for. Or man and yansa phone na at the Jimmy for in the name of Jesus. Amen. Get na omugu and 24 one watching a woman answer. Na omotete wom. You know the saying amen. You know the saying and amen. You know the saying ana amen nanka ye betimi atenase ahwe ama nipa oyare yakase na dwemu asofo we bo man from asofo ma omangan ntimi nye ye ana ruade so ntimi nye bibia mu ayen wose we obi apa ma no ntutumi ye de opa no kre na so Africa dia omangan na titiru dia na nkesi danti asofo nti yetime reti o mind say Jimmy ewiase ye Jimmy na ye de to so nwotwe ewiase na ewiase o man ya o mo nwene kura o wiase aso Jimmy o na so atwene amanya o mo nwene o wiase ye yi edu a o mo de ye mfo mo nka ho kura say ye count numbers a last 10 a ye mfa obi enka ewiase ho ene o man bi bia ho no Ghana to so 10. That's a Guinea pampa. Na komere no mahusi anyini. Ghana ni baba tena ho. Wo akoto so bolo. E de ama ne ba. Yesu moja. E de ama ne ba se wonnom na oyare na onyankwa. Na onum ba yare a no wa fonesi V8 10. No, they call one of the best hospital in Ghana. Na okodi treatment. Obiya no asan bi na ka tell say nyame beye. Na omu na together ana you say omu nwan o man no obofuo eheda ba bonte be ka kire na do say jai asofo ekiri die na yen ye problem no ma o man no Ghana for mpanifo obusa say politician